Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Tereng Auto Rickshaw Association atumpen patir piponsi tereng pen baithalang suadak to war ke thokasai kedeng pon. Son si alang litumpen nang ke thandu na tengki main road puwoi phetsitame sarkar kachari ke theki dingatum kelang pon pe ongsi nilitum auto rickshaw kachowek atum tame kidam kiwang kisung ongsi labangso asai deng ponang kokli. Pinpur me labangso atwarpi lake ha ASCC arachari asong kedwahud simar chotpen non puanta me kasimar pon theklong lila. Labangso atwarpi lake ha hamren pen baithalangso tereng Guwahati kedam thor kacheleng kiban thektik atwarpi bidonglo. Tebon sitame Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Team Karbi Anglong CEM Mate Rongkhang MLA Dr. Tuliram Ronghang Amri MLA Mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Habeteron Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro EMD Yufin Maslai EM Prabhat Chandra Taro Alanglitum Ahem Thekup Adung Hepule Kudeta Henunelo Ate alanglitum sitame jopadap kacheleng atowarlo bon sitame alanglitum ketheklongle asonsi chekrongde ame kawe ason pensi labangso ada kacheleng papar pon bomlo bonta rat aso atuma bangke arniwang kachehelat kisung abangke kacheleng arwada tumsi chichinichot laso joksi un anke sarkar aphan chiki ke pinpen kacheleng arwada tumsitame simar pon bomlo Bonta kahino kilit parpi kajok nona bangke kumantusi labangso atowarpi nang semarpi ponjima pusi sarkar aphan lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Mate Rongkhang MLA Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dr. Habeteron lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Chinthong MSC Mate Deputy Speaker Avijit Kro Amri EMD Yufin Maslai lapen Dwaramla EM Prabhat Chandra Taro alanglituma phansi towar chulang pronglo Kolongapen Baskarong P report Karbi Anglong News Channel টেম্পো ষ্টেণ্ড আৰু অটো ষ্টেণ্ড সহযোগত আজি আমি এই ড্ৰেইনখিনি আমি চাফা কৰি আছোঁ যিহেতু ৰাস্তা চলাচল কোনোবা আমাৰ যদি অটো বা পেচেণ্ট আমি বহুত লৈ যাবলগীয়া হয় ৰাস্তা দুৰ্গতি বহুতে বেয়া গতিকে মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ ফলত মই এটাই আপত্তি জনাওঁ যে শুনা পাইছোঁ হাইৱে আহিব হাইৱে কেতিয়া আহিব সেইখিনি কথাটো আমি নাজানো আজি 2 বছৰ 3 বছৰ হৈ গ'ল হাইৱে আহি আছে তাকে শুনা পাই আছোঁ গতিকে এতিয়া আমাৰ যি যাতায়াত ব্যৱস্থাটো বিশেষকৈ বহুত অসুবিধা হৈ পৰিছে কোনোবা পেচেণ্ট লৈ যাবলৈ কোনোবা বেমাৰী লৈ যাবলৈ আমি এই বাটেৰে বৈঠাংশু পঞ্চাব লাগে বৈঠাংশুৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিলে বেলেগ জেগালৈ লৈ যাব লাগে গতিকে চৰকাৰত এটা আহ্বান কৰোঁ যে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো অকণমান যদি মেৰামতি কৰি দিয়ে হাইৱে অহাৰ আগে আগে অশেষ ধন্যবাদ থাকিব তেখেতসকলক আৰু তাৰ বিনিময়ত মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো অটো ষ্টেণ্ড টেম্পো ষ্টেণ্ড হৈ আমাৰ ইয়াতে এম্বুলেঞ্চো নাই পাবলৈ গতিকে আমাৰ এই অটো বিশেষ অটো আৰু লগতে এই টেম্পোকেইটাই বিশেষকৈ পেচেণ্টবিলাক কঢ়িয়ায় তাৰ বিনিময়ত যদি আপোনালোকে অকণমান মেৰামতি কৰি দিয়ে বেছি নালাগে অকণমান জেচিবি মাৰি কিনে যদি অকণমান গাঁতকেইটা অলপ যদি সমান কৰি দিয়ে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিব আৰু লগতে চাওক আজি আমি অটো ষ্টেণ্ড আৰু টেম্পো ষ্টেণ্ডখিনিয়ে আজি আমি এই ড্ৰেইন ক্লিয়াৰ কৰিব লগা হৈছে কিন্তু বিশেষকৈ মই জনামতে আমি জনামতে ইয়াতে PWD আছে PWD চাকৰি আছে তেখেতসকলে এই ড্ৰেইনখিনি কাম কৰিব লাগে কিন্তু তেখেতসকলে এজনো সহকৰ্মী এজনো আহি পিনি ইয়াত নাচায় একো নকৰে ধন্যবাদ মোৰ ইমানতে মোৰ বক্তব্যটা সামৰিম ASTC, KSA, KNCA ahin pen phirang ke amai kangni. Son si pini jakhong poni phai ingkoi ra hiniarni ASTC asai hemalong Autonomous State Demand Committee lapen Karbi Student Association lapen Karbi nimso chingrum amaya tumpen phirang ke amai kangni ponalam the lake government lapen central government atum angbong chingki chingwai pon pedetlo
Kedam tang vosi kachik lo niphai krinar keparni di phurong sopialong autonomous state aputak prabjin pen Assam government lapen central government atum kachingki chingwai padoda prangchi aphan dharna kangnipon mate chesongpon lo. Lapen Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Atum Aphan Pinpur Alo Palidamlo. Lapen Assam Chief Minister Labangso Pinpur Alo Longponsi Joint Movement Committee Atumaphan Kidamtang Jakhongpo Achiklo Niphai Cricket Tom Arni Assam Assembly Conference Holalong Hangsi Minute Grip Ho Ana Parman Chinki Chithan Ponlo. Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Alanglitum Aphan Lamchak Pidunsi Pai Achikloke Autonomous State Mate Articles 244A Aputak Central Government Pen Chinki Chithan Pon Popu Lamchak Nang Pidunlo. Lapen Alanglitum Ningthe Ponsi Prabjin Pen Pai Achiklo Chinki Chithan Ponpo Lapen Pachun Ponvek Popu Alanglitum Pen Ningthe Ponlo Pusi Pini Perangki Amai Kangniahu Thanpo. Di Pupen Nangkilo Berta Wilson Hanse Report Karbi Anglong News Channel. Pinyan seder deh. Dari trip di sini kita trip mau barn kita. Dah pinyan sih pinjat. Korang ini loh. Tapi kalau bangker itu in pen kematha bangker lagi. Media long dam delo. Oh. Tunggu cengwai, government tu cengwai, lima ciklo bangani tunggu sini lo, ini dia long dam delo. Kita kapre ka channel pen, mana media long klang suara. Amma sini tu abang ke hangwe ka tu abang, ingkan fikir, epin, waktu abang si, ino rengot tu klaim tu abang si. Abang ke minggu tu sudah proses follow purada long mangguji. Salam pensi minggu ni tu joint standing dah kedu. Akhir saya disi yuton tu ya citong anpen. Dewa alam dah report lo. Akhir Chief Minister pen kecing kita malam bang. Dah tanang kau. Alah alam thege. Lam theda ongo welo mukan isina gaya pengen jateng ala election holam kum kati cha lam the luna je toklo luna je tok bangke aprang hala tuning July tarik kris year ni kachingwai dam lam the pen pardon thi abang so lam the bangke oh mereka putak si cingwai dam lo sila bang solam se bang ke itu marona teng pe tapi cun je pan lempu oh asal si hala sona aluna je to cha rona teng pen lempu brute non claim nang po asal teng pen si ni duhin pen aku daga akehai si ye ma khanda 3 kilo masih Alang tuman dah dulu ala soal Chief Minister along, dah CM kahalo MLA kahalo lah alang ni ke ini apa, pen MLA tuman Amri pen MLA tu kahalo deputy speaker lo alang ni ke, pen ke aku ala orang घर MLA kahalo dulu, jiwa MLA kahalo dulu kahai kita, pen ala buka jalan kan bangket ini sudah tu malang lagi dunia dah jalan lah Chief Minister along malam tu dulu ya so ya ada ketingwai open ya teng lo itu demand ni tu mereka hang bangket tu logo tu abang nanti cak tang lo pot dan itu dah hunang jok dulu samjin pensi tunang polam se bangket samjin pensi si proinang po, empre ke kim na yabang kim nang po. Asi, nona cimum bilu. Cimin sar masih pulau, lagi klaim na. Ini tu ke Sonia lam ti pulau hai. Delhi cingwai nang po.
Batai siwa jingwa dam le chok de jigali. Muadam bom na pima jingwa nai. Tenda ke assembly long tanang tumde DPA MLA tumde le chincho nahi ali. Kadu MLA ta chini nahi pose. Assembly long ta place nahi. Nona hud unede lo pusita. Ikrasa na po assembly long ta. Tadu MLA ta. Party tin MLA ta. Jinon hu unede lo puta mukbangja se sonalong. Jadi cingwa adam na waso tanje so bang kren na. So pitu bangga lang limitang ni ang sinang si pudulo pulute ku sonson na power of function ku sonson na structure na autonomous state ko bang ala bang nang tuntong tokran ras na ku ala ka lang din ang ito kasi tok thang ta we lage tum gentleman agreement for server claim lo gentlemanly किसी कोई प्रॉब्लम से दो लो ताकि मैं रिकॉर्ड को रिटेन रिकॉर्ड क्या बोला हाला बंगनी तुम नॉन टॉको अदात दागा सीएम सावा पंता पिको मिले तुम भांता पिको then chief minister fan pico soten sit idum pulo ha government fansita nang municipal kroina ko thela ke mane bharat kachari arona luolong se tok tang alam pena da chi cho chi theng rel ro khu da ho highway blockade da ho so no ben da ho ku claim dependency tok nahi ala kani ni na hin pen ja ha lo ino no mangi tu kachi song pen ye disi kaise pada ke yuthon ta ke KNC ha phang pen tanang u pin pen ni song pen itu rat kar biang ra phang chiming ri po bang ke chief minister la panang chak dun takalu drop mol jakong ta tu pipi sing nai manang tuna ni hang teng pen mungkin wai longi mo ke kom bes ku pen itu posita asobang na pinun tu lo asi rara tum da da bang ke an bang ke nang citurang cerah bani ko bang seni tu ni ala hello ni tu ni hang bang ke da bang ke ni tum fandet kali ane kecipin da kalam le ipu kali sita nareng lo lam pen die hard Johan ki sungang bong sita claim bom persistent Johan hele ki duk stan chalo ngada ta pichianda lage motil pichianda lage pitheti claim bom pu wo bangga nili tum de non kese president gaya do president se teacher hai bom chelar bom yi mene sita hala lage program sita ADC KNCA ane disilong youth front dulu ala nim tu bangga lage lembong non pece teglong teng bangga ne rara tu chini bom no la si rara tum ta da BJP no Congress no kadu dang cerah dunia fan da hari na nang ti jong dun no tum teglong bang ti jong bom no lai si peno mal ke churunang koko daga CM agay pen MLA tu MP alang tu bangke full support ng pidulo kasi lasote yung si tambomun pulude si sombomun pulude so sang si pinben klepon bomun pulude akam ta chunde ji ko bangse kon thek long lo alam theke si sor che pet dopo hai tohon puerlo mati autonomous state structure function power hala bang tum tohon puna ate dagane tum to ko tani tum to ansela ta 100% ko ke deji mene hala ka program sa pene sonda rasoteng ke idum du thiblo pute da tiplang de pokar bia theyong de da ke da do yong ko thon bandan tum fining ring tum da hong ko thon du pik
Sila sobangge tun bulude tun si songrap na ya di siamen pengai ya di sialong wang tengai tanang pega amen pen di songrap aku labang yung silang tun kado num takroy lu prode la ke aronang bong kitu tang hormu osit bangge ki Kenapa sih cime sari telam nang ngidu itu malah solam ke ni tu mereka charjuli talang li metang selang ni ngidu ane Kashmir Ladakh asor banta union tri ke ane hawi ta autonomous state bang si toima ko alam da do rapena Sia halak ya minister ahin pen ang gitu nalang. Ano ho ne oin halak ke pegalam lo sita alang lin sono si ato teng bulute ani unda pukang lo si bhona ni lo sar si bhong ben kam to kilo lo ke ten si bhona yo lam ta kali pose sam jin ben le jir po son le chu solution ba samadhan ba pichor kam bang tem Bharatiya Janata Party BJP is Karbi Anglong Asai Hemalong Media Convener Bida Singh Rongpi Lapen Arya Sang Hotum Chingrum Si Pherang ke Amai Kangni Pona Lamthe Lake 2026 to 27 Aninkana Parman Assam Legislative Assembly along Budget Session Doponlo La Soalong Karbi Anglong Lapen Dima Hasawa Phan Kuti Hinira Pharopora Troksi Keprapo Atangka Nangki Pipon Aputak Karbi Anglong Arada Phan Pachinipon Tangte non ang tonpen alang litumpen alam thili arjuponik sinang Dipupen nang kilo birta Realson Hanse report Karbi Anglong News Channel Elitum BJP is Karbi Anglong District Committee hinpen nalitum pirangkia bitung kumpan nangaja ateng pen nalitum apor pen nangapale thegapor nalitum nang icengsi District Committee hinpen churoiglo Asik pini herang ke ame ke pa abang ke akapre ka sona munge kali lagi Assam government peneng ningkan 2026 27 asap financial year apa aja dapat asap so is ichethini nang tuman media through pensi Karbi Anglong arab tuman lagi pacini kusun tuman nang pailo la asiala kita perlu nonton budget season dubom lo Assam government budget season dubom lo juga damtang tarik Thropen pengen nona du itu kipres budget Assam government finance minister Jonto Bolu Akihai kipres budget ke nan non make NDA government Assam malo hedi NDA government 11 budget মানে first budget second budget বহুত সবনর সিঙ্গল হতেন first second third one বলছি ননান বাকি 11 মানে budget Assam government in 11 budget no mang NDA lo NDA government atima BJP dat kali kati NDA government ro Assam government ro Assam jitu NDA government ro 11 budget size to budget or size মানে কিমান টকা প্লেস কৰিছে budget Assam government ro budget এই বছৰ 2026 27 লাসন ইনকাম ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ko arlo ka khoroji lasa budget la bangi a size kusik pulo size of budget kusik pulo laket kon lo lake 2,85,000 84.45 crore 2,85,000 and 84.45 lakhs land approved land taka ke cross non budget dulu muning March 31 lake budget a size to make lasong along amat itu mane hills area Karbi Anglong na pengi dimasang pan budget along approval nge tapi kon make lahelo 2,575 crore Karbi Anglong na pen dimasang council ini formal lage hills area department belong de lage Karbi Anglong council de delo dimasang council de
council ini budget ada dulu lah panglukan pengen 2,575 crore lah pakai. Ini inglong masuk pansinang panong kilo lah budget. Karbi Anglong pen 5 aparman lah lapang ini 5 aparman lah. Masih rendah pakai. Lah budget jadi kusung lo laket. Jadi tu BJP ya party isi agenda do Viksit Bharat by 2047 itu. Target 2047 an ini cuma target cesar do 2047 an cintu etnang ko kado kami angton pen. Itu kila kat cuma tadi guna ko target ya ini tinggal 2047 do. Masih langsung 2047 an ke Viksit Bharat mana develop India. Kacik tu paka adet Bharat adet langsung target langsung tinggi dak budget long dak provision di pun. Kiduk naya tu farman tak dulu angbong cincuro hoya farman tak dulu apen kicuklem sudah aja tak profesional muni cicuklem sudah a profesional tip a farman tak dak mana hampang long society long pipia kelas amuni sido ma businessman ma mana gari kongebe ma pas sakursi iklem ma kon mana iski mana kontrak sih itu keren dulu aplak kapre dua jadi itu angbong aplak tin mana alas kan profesion tin atau mafarman dalam bajar long takon lo tema target apa itu 2047 kado gobita sing tunai papa kasih sob kasat sob ka vikas dak minority farman dulu minority mana religious minority le jenma Christian penjulok buddha join nason le lalu atum panda dulu ঠিক আছে থাকছি আকৌ লাদাখ লোকেল পাঁচি মানে আরডি পিলো মানে ডাক লাং অক পেন সেংলো ইংলং অক লাং অক বুদ্ধি লাইও বাকি আংতান পেন ইপা বাংলং le dei মানে di dak lokel lai kabiang long lo asam long le asam long ti lahai a product tong donang ko la ko provision ta pinang hana tangka tak budget long dulu local for local imithang oromusi ili kinam nang ko la lapulong tek kacuyor culang dum na methangmuni ko nas ali ta methangmuni silong ko la so provision ta dulu kasila da paket laki la product lo ke budget 26 27 is a decisive step towards 2047 mo hande li ko la iklo pen kita ke damtang tuning an income 26 or paket 2780 crore with a budget Pining apa ke 2 lakh 782 non market 2 lakh 85,000 baht do pining apa ke budget size kim muncul do pengadaan apa ke itu implementation kudo jadi budget ke suni ke damtang apa budget ko an ma target tangka ki pon jadi hilalong a scheme ke pacun ajai ke pacun a percentage kudo mati kuan chun do pulong te ke damtang a financial year bangke 85% implementation pene nikan bangke 10% implement de tunta hai aprang ke laso aprang hor bangke 58% be elapang implementation capacity man budget kuan ma hata ka provision ke thap laso teng pe scheme kuan sim implement laso abangke aprang abangke 58% non jitu ki jutang sune kunang ko 25-26 financial year bangke 85% non la budget bang target keser bangke la implementation jitu capacity percent fund kudu ke damtang ko ane aporan ke ha kece ke laging ko yan be supen la ko ke uangom uti sian lo ningkan silong la tuma fund non la da budget bangke 627 nantikan lah untuk financial year pakai lah 20 si pen pabat jesi der kuti mana 1 crore 50 lakh non lah MLA atin local area development fund ini muneng apang kela tak 2 crore pula tu mata da provision long budget long dulu menang itu cek long PDF long lalu pen kelaso la local area development fund ini 10% apang kela ke immediate community requirement na laki kardia khay ba apre akhay dum ta jitu immediate kinangi hormo di nirban dake ambulance ta namelo ini mo pare ambulance ta namelo ba hanani library kin pi buta melo lason la kita kikim kirang apa ket hala 90% lo 10% apa ke la ajak requirement la hamana la a percentage belum de la MLA tu fan ma ke 90% ba la infrastructure development
rong along open space kikim mane rong kera set kikim market set kikim beceng lok patuar sita silamin hala IMLA pen itu rong asal itu kinang itu ki hang dama tu itu kisin ton bu kupima lah scheme ke silam melu lah IMLA itu ba MP tu kagala government pelia department so galilo lah la ajara department kam ta train email betul lah IMLA bang ani hango te pak kichang tu ta la sateng pen pachit donon de lagi jok Julai ta ka ela han ki pa ba ta la ta ka chingku mane je phan RD ki pi puru mati di la sila lai lo ঠিক la song taxi non la CM chief minister triple A pudung mati risue jang ke male lung di pi helon la sa pa je ta pa ba prabjin pe na ta people kenal itu ngado we de sini lo orunroi mane ar so primar ma sa primar tu la bi ke koi tapi na non la budget gap du kau masih election det pen budget season dolong le la masih gap du kau sinan non pai ciklo tadi ke thom pen ke na ta ko long ki ko kila son taxi hala hai le pi apa ke la he dali pe ni la ration card long apota non la ta long mane continue pula hai ta jolson la la si lan re lo budget long ke ko land right for all sama lo original kumama kai tuman ke longnya pota ke long le lagi namanya madu dah hang ke kamu dulu langsung laptop provision dah budget long dah dulu apa yang ke anma department ke tu long kita budget langsung si Islam lo bukan nili pulo ke sob kata sob kabika ajat akhai ajat section ni ka tinjuna informasi masih kartu ko be phanta kang dulu punya provision dah A to Z dulu atau budget long tapi monang itu tak keceng pengen jur langi no nili bangke ini mana headline nang kan tu sono sini di lapangan si baju kopo ini apa kia melong kita me nili long nang cirap dulu Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me